Evo ti ga, okolina Vlasovica. To raste samo pored reke, gdje ima reka? Ne samo pored reke, ideš kat svoj travi gore ka Vlasinskom jezeru. Vlasinsko jezero je Vlasnica udaljeno 60 km. Poznati bambusi se koje, Ja sam googlao posle. Pa naravno. I? Imaš se kupi bambus najveći i okolini tamo. Evo ti ga pitaj. Šta ti evo ti ga pitaj čovjek? Pa kako ti ja mlada opražam? Ja ga zovem, Dragane, kad ćemo kažem našli? Rekao, crkli da bude. Spustim slušalica zdravo. Jesi zvao? Znači ti si našao francusku sekoju kod tebe u Vlasotici. Ne kod mene u Vlasotici, kod ljudi dole mi prijatelji u Vlasotici. Ukrajinski hrast. I ukrajinski hrast. Bambuski neski uz reku. Koja reka? Trbešinica. I bitno. I to je sve. Ja imam smo početi telefonom. Sve naše, ja sam vidio sprdeći. Sve naše. Sve gore. Ko se ja googlam i vidim, kaže najveći, najbolji bambus. Kad se sjeti koliko sam se... Koliko je pečenjevcu daljino? Pa ne, pečenjevce ti je prelazno. I tu je bambus. Ne, nije. U planinu. Bambus u planinu. Znaš što sam ti? A rekaj da slušaj. Majke mi. Pa vidite čovjeka. Znaš što majke mi, jel ima nešto da te priče? Ima. Ima. Evo da ti ja kažem o čemu se radi. Vidi ovako.